Sanibonani wengane zakwethu akangibingelela phinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili ikezo mina ke engumfazi ngithuthu ngakho malubathi ilasibona magumede mhlawumbe makuthi usemusha la ekhaya zophinde ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke ingane zakwethu bafethu inkulu indaba laphana kaGatsheni abantu babonile laphana enkundleni zokuxhumana i-city cover trend laphana ke kunzimalanga kakhulu sophongolo kaGatsheni insizwa ukhuzana umvoka Ndlovu ke laphana ukuthi ke naye ngomhlaka 9 laphana ke kuyilona isabatha uyayidedela yakhe ehloko sithi ke uyihlo noNyoko laphana abantu ke bachaze kakhulu laphana kuvela i-city cover indlela lensizwa egqoke ngayo laphana ke ekhombisa laphana ukugqokisa ke kumuntu wesifazane osemdala osekhulile laphana kangaze ngaza kwethu ke ukuthi lehloko se-album sichaza ukuthini mangabe sithi mhlawumbe ke uyihlo noNyoko kwavela ke umuntu ongumama kuphela kodwa ke lensizwa ngiyethemba kakhulu lapha iyacikoza kakhulu insizwa kaGatsheni ngiyazi ukuthi ke inkulu ingoma silindile ke lapha ne cover iyangemuva lapha ke onehla lezi ngoma lapha ke zobe zikhona ukuthi yipi ingoma ezobe ikhona kodwa ke isihloko se-album sithi lapha uyihlo noNyoko nginethemba kakhulu ke ukuthi le ngoma iyona ezodla ke umhlanganiso iyona impela kusoba kugiya ngalo esukwini lakusasa lapha ngaze ukuthi mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula mayelana ne-city cover kaGatsheni okanye ne-album kaGatsheni yazi ukuthi abantu abaningi bayibheka amehlo abomvu iyona i-album ekade ibhekwa kakhulu kaze ke lensizwa yanemba lapha umcebuli wama-hit yawashaya ama-hit uGatsheni lapha insizwa sophongolo mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula hlala comment section kungixoxele kabanzi ukuthi mhlawumbe lithini lwakho uvo ngalolu daba mina ngaza ukuthi ngelasibone sengiphuma njani ngiyethembisa unyabuya futhi nezinye izidaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwenu ukusubscribe ningilandele Facebook @radio inkezo Instagram fezeko_162 ngaza kwethu nesiphatha kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda khona usiza kulokho okulandelayo ukuhlola ukukhipha isilwane ukuqinisa ikhaya ukulapha umeqo ikhanda lingapheli umhlumo ongapheli umkhumiso wezimfuyo ubuyisa idlozi elithwetshuliwe uhlanga namathwasa ukuvusa imizwa ukuphuphisa imithi yabathakathi ukubamba umthakathi uyatholakala kule nombolo 064 793 8826 boza kuDr Nyathi uzothola ukusizakala.